Oh yeah, 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 yeah. Oh yeah, yeah, yeah. Oh yeah, yeah. Oh yeah, yeah, yeah. Ngikengithula ngabanye. Yizibuza ukuthi inhlonipho iyashona pinche. Ngikengithula ngabanye. Yizibuza ukuthi unembeza washona pinche. Uyayibona lempilo yasemandulo engangilokhu ngitshela ngayo mina ngikhulu injama ngabe siduka ngiyayikhumbula nje. Uyayibona lempilo yasemandulo engangilokhu ngitshela ngayo mina ngikhulu injama ngabe siduka ngiyayikhumbula nje. Inhlonipho ayikazibe ayikaze hlonipha abantu emhlabeni ukuze insuku zakho zibe sibukhona uzobusisela kwesinye isikhathi ubokuzenza isilima ngisho usubona ukuthi ngithini ngiyehlela ngezami umuntu omdala ngalikhipha unyembezi ngoba ke kuzoqhuma izitha wena bese nguthi unamaphathi kanti wena nekhandela ihlaza wahlula ukwehlela ngezansi kazana umuntu omdala ekuthi wesisiyalo wavele wabiza elithimba elingabizwana ngegama kwamina ngisabuka ulibiza ngoba linesithunzi esisimanga nihlula into elula nihlula inhlonipho ngidinga uzazi ukuthi uyingane bese uyathula ngike ngithule ngabanye ngizibuza ukuthi inhlonipho iyashona pinche ngike ngithule ngabanye Yizibuza ukuthi unembeza washona pinche. Uyayibona lempilo yasemandulo engangilokhu ngitshela ngayo mina ngikhulu injama ngabe siduka ngiyayikhumbula nje. Uyayibona lempilo yasemandulo engangilokhu ngitshela ngayo mina ngikhulu injama ngabe siduka ngiyayikhumbula nje. Ukuthi inkinga yenu ningoThomas ngikholwa ngokubona uyasazi isisho sabadala sithi salatshelwa sibona ngomobo. Uyafuna yini ukuthi isikhathi siphindelela ngenxa yokuthi awuboni wena uhlukumeza abantu abadala. Thina siyintsha yamanje futhi ngabazali bakusasa abanekusasa likhi kusasa eloqhakaza mangabe uhlaza wena